ассалому алайкум бинандагони телевизиони варзиш. гузориши мустақими мо аз вилояти суғд аз шаҳри Истаравшан пешниҳоди шумо гашта истодааст. имрӯз дар варзишгоҳи марказии Истаравшан дидори дастаҳои Истаравшан ва Истиқлол доир хоҳад гашт. яке аз бозиҳои ҷолибтарин дар даври 21-уми чемпионати мамлакат байни ин ду даста доир мешавад бо ҳама рӯйдодҳо дар лобалои албатта доиршавии ин бозӣ ва ҳамчунин баъзе аз хабарҳои нохуш барои мухлисони футбол дар арафаи баргузоршавии ин бозӣ ба миён омад ки яке аз онҳо ин пас аз ҳамин бозӣ тарки футболи тоҷик кардани сармураббии бошгоҳи Истаравшан хоҳад буд. دوستان عزیز، در وقتی صدا دادن سرود ملی جمهوری پاکستان از همه شمایان خواهش می‌کنم از جاهای خود. قبل از این بازی وقتی که دسته Истаравшан бо бошгоҳи Кӯктош бозӣ мекард, мухлисон умуман шоҳиди баъзе аз рӯйдодҳое гардиданд ки аз ҷониби доварон махсусан ин гуна амалҳоро интизор шудан каме албатта ғайриимкон буд вале ба ҳар ҳол чунин иштибоҳҳое буданд. баъзе аз иштибоҳҳо ки махсусан голи задаи бозигарони Истаравшан ҳисоб карда нашуд ва баъзе аз ҳолатҳои дигар баъдан пас аз ҳамин рӯйдодҳо сармураббии дастаи Истаравшан иброз дошт ки баъди дидор бо Истиқлол аз футбол канор хоҳад рафт ва умуман ба корномаи мураббигии худ хотима хоҳад бахшид. ин Муҳаммаҷон Ҳабибуллоев аст, яке аз мураббиёни беҳтарин дар таърихи футболи навини тоҷик. хуб дӯстони арҷманд, дастаҳо ба майдон меоянд ва мебинем ки шумораи муайяни мухлисон дар варзишгоҳи марказии Истаравшан қарор доранд ва омодаанд ки дастаҳоро дар ин дидор дастгирӣ намоянд. ҳоло дастаҳо ба майдон меоянд ва суруди миллиро мешунавем. баъдан идома хоҳем дод. имкон дорем ки дар ин лаҳзаҳо ба ҳайатҳои дастаҳо таваҷҷӯҳ намоем ва биёед аввалан бубинем варзишгоҳи
хонагӣ дастаи Саравшанро ки чӣ гуна мухлисон ба он ташриф оварда истоданд ва умедвор мешавем ки то оғози рақобат шумораи онҳо бештар мешавад то ин ки рафти ин бозӣ боз ҳам ҷолибтар гардад ва ҳайати дастаи Саравшанро коргардон айни ҳол барои мову шумо пешниҳод менамояд. хуб, шояд ин охирин ҳолате бошад ки коргардони бозиҳои дохилӣ вақте исми бозингарони як дастаро барои мо пешниҳод мекунад, дар поёни он ҳамчун коуч ва ё ин ки сармураббӣ исми муҳаммаҷон ҳабибуллоев навишта шуда бошад, аммо боз мо намедонем ки оянда чӣ рух медиҳад, вале ба ҳар ҳол шояд ин охирин бозӣ бошад барои ин сармураббӣ. Насрулло Кабиров дуори асосии дидори имрӯз аст дар шаҳри Саравшан байни дастаҳои Истиқлол ва Саравшан ва ҳоло ҳайати дастаи Истиқлолро мебинем. имрӯз ба ҳайси сармураббии дастаи Истиқлол Алишер Тухтаев албатта фаъолият мекунад. ва ҳоло акнун ҳама омодагӣ мегиранд барои оғози рақобат. яке аз қисматҳои ҷолибтарини чемпионати мамлакат ҳамеша дар шаҳри Саравшан шуда мегузарад, махсусан бозиҳое ки дастаҳои қавии чемпионат бар муқобили Саравшан дар ин варзишгоҳ баргузор менамоянд. бозиҳои беҳтарини мавсим ҳам то ҷое эътироф мегарданд ва ҳоло имрӯз мо мебинем ки акнун Истиқлол бар муқобили Саравшан дар хонаи Саравшан чӣ гуна бозӣ хоҳанд кард, чунки дастаҳо бозии нахустро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор карда буданд ва онҷо Истиқлол пирӯз шуда буд бо ҳисоби, агар хато накунам, 2-0 бар муқобили Саравшан. ва ҳамин тавр бозӣ оғоз мегардад. ҳамзамон дар даври 21-ум албатта як бозӣ баргузор гардид. ин дидори Куктош ва Хуҷанд буд ки бо ҳисоби 4-2 дастаи Хуҷанд дар хонаи худ тавонист пирӯзӣ ба даст биёрад. акнун ба ҳаятҳои дастаҳои Саравшан ва Истиқлол таваҷҷӯҳ хоҳем кард. Ҳусейн Нурматов ҳуҷуми дастаашро оғоз менамояд. Саид Мухтор Азимов талоши ӯ, аммо тӯбро аз даст дод ин бозингар ва аксул ҳуҷуми Истиқлол. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаи Саравшан дар дарвоза рақами 88 Қурбонали Бобоев ва тӯбравоӣ аз ҷониби бозингарони Саравшан. партоби Илҳом Баротов ба ҷаримагоҳ бартараф карда шуд. дар хати дифоъ рақами 4 Бахтиёр Қаландаров, рақами 19 Ҳусейн Нурматов, рақами 77 Таҳрорбек Ухтамов, таҳти шумораи 2 Асадбек Зиёдзода, рақами 8 бошад Саид Мухтор Азимов ва дар хати ними ҳимоя албатта ин бозингар бозӣ мекунад 18 Ҷаъфар Исмоилов, 17 Шаҳзодҷон Маъмурҷонов, таҳти шумораи 7 Расул Пайзов ва ҳамлагарон рақами 20 Отабек Каримов, капитани даста рақами 10 Илҳомҷон Баротов, Муҳаммаҷон Ҳабибуллоев, сармураббии дастаи Саравшан. ҳайати бошгоҳи Истиқлол Шорух Қирғизбоев, рақами 16 дар дарвоза, дар хати дифоъ рақами 3 Андрей Мишенко, рақами 21 Алексей Ларин, рақами 6 Зоир Ҷурабоев. ҳоло ҳуҷуми дастаи Истиқлолро мебинем. топ зада аз майдон берун карда мешавад. рақами 27 Далер Имомназаров, 55 Манучер Сафаров, 20 Амирбек Ҷурабоев, 84 Ислом Зоеров, 10 капитани даста Алишер Ҷалилов ва рақами 63 Манучер Ҷалилов, таҳти шумораи 11 Шервонӣ Маҳбатшоев. иҷрокунандаи вазифаи сармураббигӣ дар дастаи Истиқлол Алишер Тухтаев. бозии дастаҳои Саравшан ва Истиқлолро Иномиддин Аҳмадзод бароятон шарҳу тавзеҳ дода истодааст ва
дуаронро биёед ман пурра барои шумо дигар бора муаррифӣ намоям. Насрулло Кабиров довари асосӣ аст, Акмал Буриев ва Хусрави Сидиқзод кӯмакдуаронанд. дар ин дидор вазканурҳо кӯмак мерасонанд. Сайбали Турдиев довари чаҳорум ба ҳисоб меравад. ҳамлаи навбатии дастаи Саравшанро мебинем. аз канори чап идома дорад ҳуҷум ва ин ҳамла бо чӣ анҷом меёбад? Тӯб аз майдон берун карда шуд ва зарбаи кунҷӣ барои дастаи Саравшан аст. акнун дар ин ҳолат бисёр хуб кӯшиш намуд Шаҳзодҷон Маъмурҷонов, аммо муваффақ нагардид. имконияти навбатӣ барои бозингарони Саравшан ва тӯб аз майдон берун мешавад. шумораи мухлисони дастаи Саравшан ҳоло бештар мешаванд дар варзишгоҳ ва мебинем ки омада истоданд, ташриф оварда истоданд ба варзишгоҳ тамошобинон ва мухлисон ва ин чиз албатта дар ҷараёни ин дидор таъсири худро мерасонад. тӯб дар ихтиёри бозингарони Саравшан ба ҳуҷуми навбатии худ оғоз мебахшад дастаи Саравшан. ҳамла идома меёбад. Расул Пайзов паси ӯ ба канор Ҳусейн Нурматов. тӯб аз майдон берун мешавад. дастаи Истиқлол пас аз 19 бозӣ айни ҳол дар ҷадвали чемпионати мамлакат зинаи аввалро ишғол мекунад бо 48 имтиёз ва Хуҷанд аллакай 20 бозӣ баргузор кардааст ва бо касби 41 имтиёз дар зинаи дуюми ҷадвал қарор дорад. клуби марказии варзиши артиши вазорати мудофиа ки дар қисмати аввали мавсим бисёр ҳолати бад дошт ва ин даста ҳатто дар таъхунаи ҷадвал қарор дошт. тӯли 4-5 даври аввал ҳатто ғалаба ба даст оварда натавониста буд, аммо пас аз иваз шудани сармураббӣ ва мутахассиси эрунӣ ба кор шурӯъ кардан дар ин даста мо дидем ки вазъи ин бошгоҳ тағйир ёфт ва дастаи клуби марказии варзиши артиш воқеан муваффақ шуд ва айни ҳол яке аз дастаҳое аст ва яке аз муддаиёни асосӣ аст ки барои ба даст овардани рӯйхати ҷоми конфедератсияи футболи осиё дар мавсими оянда рақобат карда истодааст. хоҳиде бозӣ вайрон карда мешавад дар маркази майдон. бархурди Ҳусейн Нурматов ва Далер Имомназаров буд. мазарат ин Ҳусейн на, балки футболбози дигар Асадбек Зиёзода буд. ҳарду ҳам бисёр сахт бархурд доштанд. мухлисони дастаи Саравшан як исми бозингарони ин дастаро ба забон меоранд ва дастгирӣ карда истоданд. Асадбек ба пӯ бармехезад ва инҷо Далер Имомназаров каме бештар осеб дидааст. ҳоло ишора мекунад Далер ки вазъияти ӯ хуб аст ва метавонад бозиро идома бидиҳад ва дуар ҳам иҷоза медиҳад акнун ки рақобат идома ёбад. оид ба мавқеи дастаҳо дар ҷадвали лигаи олӣ бояд ишора кунем ки Истиқлол дар зинаи аввал аст бо 48 имтиёз пас аз 19 бозӣ ва ин даста пешсафи албатта чемпионати мамлакат дониста мешавад. ҳамчунин дастаи Хуҷанд пас аз 20 бозӣ бо 41 имтиёз дар зинаи баъдӣ қарор дорад ва хуб клуби марказии варзиши артиш ҳоло дастае ҳаст ки пас аз 21 бозӣ 33 хол дорад ва аллакай аз дастаи Саравшан 4 имтиёз бештар касб кард ин даста. аммо Саравшан имрӯз бисёр як имконияти хуб дорад ва имконияти ин даста ҳамин аст ки метавонад бо ба даст овардани 3 имтиёз дар дидор бар муқобили Истиқлол шумора имтиёзҳои худро ба 32 расонад ва рақобатро бо клуби марказии варзиши артиши шаҳри Душанбе идома бидиҳад барои ба даст овардани рӯйхати ҷоми конфедератсияи футболи осиё дар мавсими оянда. ҳамлаи навбатиро мебинем. имконият аст барои бозингарони Истиқлол. боз як партоб ва тӯб аз майдон берун мегардад. аз ҳар даромадгоҳи варзишгоҳи марказии Саравшан мухлисон гурӯҳ ташриф оварда истоданд
ба варзишгоҳ ва бовар доранд ки дастаҳо имрӯз як бозии ҷолибу диданиро пешкаш мекунанд ва умуман яке аз дастаҳои сермухлистарин дар футболи тоҷик маҳз ин бошгоҳи Иста Равшан аст. Албатта дастаи Равшан замоне ки дар лигаи олӣ ҳукмфармоӣ мекард, ягон даста ба дастаи Равшани Кӯлоб баробар шуда наметавонист аз лиҳози доштани мухлисони самимӣ ва шуру ғулғулаи беандоза дар варзишгоҳҳо. аммо баъди оне ки Равшан то ҷое заиф шуд ва ба лигаҳои поёнӣ рафт, дастаи Саравшан аст ки аз нигоҳи доштани мухлиси зиёд дар лигаи олии мамлакат пешсаф аст. туп дар ихтиёри бозингарони Истиқлол. Ларин пасёб ба канори рости майдон, тупро ба даст меоранд бозингарони Иста Равшан ва ба ҳамла хоҳанд рафт футболбозони мизбон. Илҳом Баротов пасёб ба канори чап, бисёр бозигузории тез дар иҷрои бозингарони Иста Равшан, аммо Ларин аввалин шуда ба туп мерасад ва ин новбатро бартараф мекунад. Ҳусейн Нурматов бозигузории навбатии футболбозони Иста Равшан, пас ина он қадар мувофиқ аз ҷониби яке аз бозингарони Иста Равшан аз канори чап ба Ҳусейн Нурматов буд, вале паси навбатӣ аз ҷониби Саид Мухтор Азимов, аммо ӯ иштибоҳ кард дар анҷом додани пас. ҳуҷуми Истиқлолро мебинем. Алишер Ҷалилов муваффақ нашуд, капитани дастаи Истиқлол. Ислом Зоиров, пас Ислом ба канор, имконият ҳаст барои Зоир Ҷурабоев ва ин бозингар талош кард ки зарба иҷро намояд, аммо муваффақ нагардид. Аксу ҳамлаи навбатии дастаи Иста Равшанро мебинем. Илҳом Баротов бисёр хуб тупро дар ихтиёри дастааш нигоҳ медорад. ӯ паси навбатии ҷониби бозингар аз ду нафар мегузарад, аммо Ларин бо як похеш тупро гирифт аз пеши пои Илҳом Баротов. Ончер паси ба марказ, туп дар ихтиёри Расул Пайзов. ҳамлаи навбатии дастаи Иста Равшан. Шаҳзодҷон Маъмурҷонов пас ба марказ. ҳамлаи навбатиро мебинем аз ҷониби Иста Равшан. Манучер Ҷалилов фишор овард ва қоидаи бозиам вайрон шуд бар муқобили дифоъгари Иста Равшан. ин Шервонӣ Мабадшоев буд, фикр мекунам. бале, Шервонӣ қоидаи бозиро вайрон сохт бар муқобили Аҳрорбек Уктамов. духтурони дастаи Иста Равшан ҳоло кӯмак мерасонанд ба дифоъгари ин даста ва маълум мешавад ки осеби ӯ то ҷои ҷиддӣ аст. айни ҳол гармии ҳаво дар шаҳри Иста Равшан 30 дараҷаро ташкил медиҳад. имрӯз албатта эҳтимоли баландшавии гармии ҳаво то ба 32 дараҷа ҳам буд дар ин минтақа ва ба ҳар ҳол ҳавои мӯътадил аст барои футбол бозӣ кардан.
дӯстони азиз, ислом ҳуҷуми навбатии дастаи Истиқлолро оғоз менамояд. Пасиҳо ба Манучер Ҷалилов, аммо Манучер дар рақобат бо Саид Мухтор Азимов муваффақ нагардид ва Саид Мухтор тӯбро аз майдон зада берун кард. умуман Саид Мухтор Азимов яке аз он нимҳоятгароне аст ки метавонист аз Истаравшанида дар дастаи сатҳи баландтар бозӣ кунад, аммо вақте ки ӯ ба дастаи Кӯктош рафт, он замон гумон мекунам ӯ иштибоҳ карда буд дар интихоби даста, чунки дастаи Кӯктош вазъияти на он қадар хуб дошт аз ҳама ҷиҳат ва оҳиста-оҳиста мавқеи худро ин даста аз даст дод ва айни ҳол дастаи Кӯктош дар лигаи олӣ заифтарин даста маҳсуб мешавад. ҳуҷуми навбатиро мебинем. Отабек, пасиҳо ба Асадбек, имконият аст барои бозигарони Истаравшан ва зарбаи кунҷӣ дар ихтиёри футболбозони мизбон. Илҳом Баротов ба кунҷи майдон мешитобад барои иҷро кардани зарбаи кунҷӣ. Илҳом Баротов омодаги ӯ партоб ба ҷаримагоҳ. Ислом Зоиров аввалин шуда ба тӯб расид. Асадбек Зиёзода, партоби Расул Пайзов ба канор. қоидаи бозӣ бар муқобили Шервонӣ Мабадшоев вайрон карда мешавад. Бахтиёр Қаландаров қоидаи бозиро вайрон кард. умуман бархурди Бахтиёр Қаландаров ва Шервонӣ Мабадшоев дар ҳар мавқеи майдон ки бошад ва шумо шоҳид шавед, ҳайрон нагардед, чунки ин ду бозингар аз оғози рақобат то охири ин дидор фикр мекунам муқобили ҳам бозӣ хоҳанд кард. махсусан аз ҷониби Бахтиёр Қаландаров бештар рақобат бояд бо ин бозингар сурат бигирад, чунки ӯ дифоъгари марказӣ аст ва Шервонӣ бошад ҳамлагари марказӣ. вазифадор аст Бахтиёр Қаландаров ки махсусан пеширои ин бозингарро гирифта бошад. айни ҳол дида мешавад ки Аҳрорбек Уктамов дар пӯи худ тағйирро эҳсос мекунад ва ӯ каме пештар осе бардошта буд. ҳоло акнун Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев, сармураббии тими Истаравшан, хоҳад дид ки имкони идома додани бозӣ ҳаст ё на. агар на, пас аз ҳайати эҳтиётӣ нафари дигарро ба бозӣ хоҳад овард ин мутахассиси кордон дар дастаи Истаравшан. ҳоло ҳуҷуми навбатиро мебинем аз ҷониби бозигарони Истаравшан. то охир мубориза идома ёфт барои нигоҳ доштани тӯб дар майдон, вале Отабек натавонист тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. Отабек Каримов, Шурух Қирғизбоев, ӯ ҳам аз насли футболии эҳсони панҷшанбе Шеридин Бобоев, Шервонӣ Мабадшоев, Ҳусейн Нурматов ва Саид Мухтор Азимов. ин насли футболи меҳан ҳаст ва мавқеи худро акнун дар дастаи Истиқлол мустаҳкамтар мекунад. ин дарвозабон вақте ки Рустам Ятимов нест ва имконият шудааст барои ӯ ва Муҳриддин Ҳасанов. Мишинка, партоби ӯ ба ҷаримагоҳи Истаравшан. Отабек Каримов, Ислом Зоиров каме дағал бозӣ кард. Имомназаров,
добро дар ихтиёри дастааш нигоҳ медорад ин бозингар ва Амирбек Ҷурабоев иштибоҳ кард дар иҷро кардани пас. акнун тағйирот мешавад дар ҳайати дастаи Истаравшан. Аҳрорбек Муктамов аз майдон гирифта мешавад. 77 ва 62 Манучер Ахмедов ба ҷои ӯ ба майдон мебарояд. Аҳрорбек осеб бардошт ва мо ба ӯ шифои комил мехоҳем ва умедворем ки ҳарчи зудтар ба майдон бармегардаду ба бозии дастаи Истаравшан рангу реби дигар зам мекунад. ҳолати офсайд ва аввалин бор офсайд дар дидори имрӯза ба қайд гирифта мешавад. пас Манучер Ахмедов ба канор ба Ҳусейн Нурматов. уман якҷо бо даставои клуби марказӣ ва Истаравшан. ин лаҳза ҳолати офсайд аст. баҳри роҳхати ҷумҳури конфедератсияи футболистиёро дар мавсими баъдӣ ба даст овардан. ҳамчунин мубориза бурда истода аз дастаи Схата, яъне ин дастам ҳоло имконият дорад ва бошгӯи хуҷанд бошад. дар зинаи дуюм мавқеи худро мустаҳкам кардааст Салака бо 41 имтиёз. ҳуҷуми навбатии дастаи Истиқлол. Алишер Ҷалилов гузариши хеле олии ӯ пас ба Талер Имомназаров. Талер гузариши ӯ аз як нафар, аммо наметавонад тӯбро дар ихтиёри дастааш нигоҳ дорад ин бозингар. Мишинка паси ӯ Манучер Сафаров иштибоҳ кард ва тӯбро аз даст дод. бо эҳтимоли зиёд дастаҳои Файзканд ва Куктош мавсими баъдӣ дар лигаи якуми мамлакат дидор хоҳанд дид муқобили ҳам ва яъне ки ба чемпионати поёнтар хоҳанд рафт, чунки дастаҳои аутсайдери лигаи олӣ маҳз ин ду дастанд. тӯб аз кунҷи майдон ба бозӣ дароварда мешавад. имконият барои футболбозони Истиқлол. Ислом Зоиров кӯшиш кард зарба занад, аммо муваффақ нашуд. аксулҳамлаи Истаравшанро бибинем. Талер Имомназаров бозии зебои ӯ тӯбро аз бели пойҳои футболбози Истаравшан мегузаронад ва Истиқлол ба ҳамлаи навбатӣ меравад. Манучер тӯбро аз даст дод. Манучер Ҷалилов. Отабек Каримов паси ӯ ба Ақиев. Отабек Каримов дигар бора ба тӯб соҳиб мешавад ва қоидаи бозӣ бар муқобили ӯ вайрон карда шуд. тӯбра бо инобати бозингарони Истаравшан ва ҳуҷумро хоҳем дид, аммо дар анҷом додани пас муваффақ нагардид. ин лаҳза Шаҳзодҷон Маъмурҷонов. ҳолати офсайд. бале ҳолати офсайд буд онҷо.
خودی بازی ویران کرده می شود از جانب منوچهر احمدov و نصرالله کبیرov کارت زرد نشان میدهد و دفاعگری دسته سرافشان که چند لحظه پیش از هیئت احتیاطی به میدان برآمده بود. بیاید ببینیم دیگر باره که چی رخ داد. برخورد ایلهام براتوف و علیشیر جلیلوف رو میبینیم حالا. علیشیر آمادگی میگیرد برای توپ را با بازی در آوردن و بازیگران استقلال در جریمه‌گاه سرافشان حاضرند تا اینکه از این امکانیت استفاده نمایند. بیاید ببینیم صدایشتکی دوار پرتوب علیشیر ضربه با سر و ضربه انجام داده دفاعگری استقلال میشون که بلندتر از دروازه قربانعلی بود. هجوم نوبتی سرافشان به نتیجه به پایان میرسد. الکسی لارین ضربه او افساید نهایت به خط گرفته می شود اما علیشیر جلیلوف در حالت افساید نبود. بیاید ببینیم شیروانی باباچوف واقعا در حالت افساید بود و او برای به دست آوردن توپ تلاش هم نکرد. بعدا علیشیر جلیلوف رفت و توپ رو گرفت. سعید مختار عظیموف پاسی او به کنار چپ. هجوم نوبتی دسته سرافشان پرتو به جریمه‌گاه استقلال. دو بازیگر قریب که از پای بیفتند اما خودی بازی ویران نگشته. سلطان کریموف و ایلهام براتوف دعوا دارند که خودی بازی ویران شد. حسین نورماتوف پرتوب کرد. برخورد زویر جورابویف و ایلهام براتوف با هم. بختیار قلمطرف توپ را از پیش پای اسلام زویروف گرفت و هجوم نوبتی دسته سرافشان را آغاز میکند. علیشیر جلیلوف نام خدر پسی خوب با کناری میدان. برخوری منوچهر سفرов با دو بازیگر و خودی بازی رو ویران میسازد. اینجا رسول پایسوف وضعیت استانداردی باز یک امکانیت دیگر اکنون به میان میآید برای فوتبال بازون دسته استقلال. پرتوب نوبتی علیشیر و امکانیت همون است تو با دروازه وارد نمی شود اما همچنین اونجا قاعده ویران کنی بود. دوار با این حالت خوب اعتبار داده است. بیاید ما هم ببینیم که چی شد. آیا تو به دست شیروانی باباچوف رسید؟ فکر میکنم بله به دست روسیو تو برخورد و به این خاطر حساب باز نشده میماند و دسته ها پس از 28 دقیقه رقابت نتوانستند با طول دروازه یک دیگر حداقل یک گل زده باشند. منوچهر جلیلوف پاسی او به علیشیر جلیلوف امکانیت نوبتی ضربه و توپی رفو کرده شیروانی و باباچوف را برگردون دروازه‌بانی سرافشان قربانعلی بابویف.
حسین نورماتов бо шервони мамачоев то охир рақобат кард. аксилҳуҷуми навбатии дастаи Саравшанро мебинем ки бо суръати баланд идома хоҳад ёфт. Алексей Ларин тавонист тӯбро бигирад ва тӯб аз майдон берун гардид. бозӣ идома меёбад. партӯб ба ҷаримагӯҳ. Отабек Каримов нест ва Илҳом Баротов гумон кард ки ӯ дар канори рости ҷаримагӯҳ қарор дорад. бо сар пас дод, аммо онҷо касе набуд. рости пас аз он бозие ки Истаравшан бо дастаи Истиқлол дар хонаи Истиқлол, яъне дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе дошт ва Истиқлол онҷо пирӯз гардида буд. мусоҳибаи хурде ман албатта бо Илҳом Баротов доштам ва ин як суҳбати хуса буд. ғайри расмӣ Илҳом Баротов ишора кард ки мо дастаи Истиқлолро дар хонаи худ мағлуб хоҳем кард ва ин бозии дуюми мо хоҳад буд дар мавсим бар муқобили Истиқлол ва мо дар варзишгоҳи хонагии худ барои 3 имтиёз бозӣ мекунем, на ин ки муқобили Истиқлол ё барои мусовӣ ва ё ин ки ҳадди ақал бозие кунем ки голҳои бештар сар надиҳем аз Истиқлол, балки барои пирӯзӣ мо рақобат хоҳем дошт дар бозие ки Истиқлол ба меҳмонии Саравшан хоҳад рафт. қоидаи бозиро бозигари Саравшан вайрон менамояд. ҳоло شاروخ قرغیزباєв тӯбро ба бозӣ ворид кард. Отабек Каримов ба Сиёбахӣ. як ҷарфаҳмии хеле хуб дорад бозигаро ин дастаи Саравшан. Саид Мухтор Азимов гузариши ӯ паси бисёр амонӣ ба канори чап, аммо тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад инҷо Ҷаъфар Исмоилов. Имом Назаров. тӯбро ба Зоир Ҷурабоев мегузорад. ҳамлаи навбатии Истиқлол. боз як партӯб ва акнун Саравшан ба аксилҳуҷуми навбатии худ оғоз мебахшад. Отабек Каримов метавонад ҳамларо идома бидиҳад. На, Илҳом Баротов буд ки ба Отабек пас дод ва инҷо хавфнок бозӣ карда шуд бар муқобили Ларин. На, Насрулло Кабиров ишора мекунад ки ҳама чиз аз рӯи қоида буд ва зарбаи кунҷӣ аст ин лаҳза. Отабек Каримов ба кунҷи майдон мештобад барои зарбаи кунҷиро иҷро кардан. биёед мо бубинем ки оё воқеан Отабек хавфнок бозӣ кард ё на. албатта як каме расиш буд, аммо ба он тартибе ки Ларин аз пой биафтад не. хуб, бозӣ идома хоҳад ёфт ва партӯб ба ҷаримагӯҳ, касе ба тӯб нарасид. یادآور میشویم که دسته‌های
استقلال و استراحشان این موسم بار اول در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با هم رقابت کرده بودند و این بازی دوری 16 بود که دست آن رو میانی هم برگزار کردند و در نهایت دسته استقلال در آن بازی با حساب 2-0 پیروز گردید. در دقیقه 48 وحدت انانوف و در دقیقه 91 اون رقابت علیشیر جلیلوف با زدن گل دست یافته بود و پیروزی استقلال رو تامین کرده بودند. البته در اون دور نیز امکانیت بود برای استراحشان تا اینکه امتیاز به دست بیارد. خوب تو اون وقتی که علیشیر جلیلوف گل دوم استقلال رو زد، استراحشان بیشتر در حمله و فعال بود و حالا حمله نوبتی دسته استراحشان رو می‌بینیم که با سرعت بلند از کناری راست ادامه می‌یابد. شهزادجان مامورجانов رقابت یو بود دلیر امام نظرов. دلیر خود بازی رو ویران نکرده است با قول دوور. اسلام زویرов. امیربek جورابویف توپ رو از دست می‌دهد. حمله نوبتی سعید مختار معذرت این اوتابek کریموف بود که کوشش ضربه‌زنی نمود. امروز آرایش موثر اوتابek کریموف و سعید مختار عظیموف با هم خیلی شباهت دارند. موزینگر از مسافت دور کوشش کرد ضربه اجرا کند جانبی دروازه شاروخ قرقیزبویف. وقتی قلمدر از پای افزاییده شد و قاعده بازی ویران گردید بر مقابل او. مانو جلیلوف قاعده بازی رو ویران کرد. هجوم نوبتی دسته استراحشان. اسدبek گزارشی خوبی و پس با اوتابek و کوشش نوبتی برای اجرای ضربه اما امکانیت از دست رفت. دسته این موسم 27 دور با هم رقابت خواهند کرد و حالا تنها دوره 21 بازی لیگ عالی مملکت صورت گرفته ایستادند. در این میان البته بازی جالب خیلی زیاد خواهند بود و رقابت ها مخصوصا برای به دست آوردن رخصت جامی کنفدراسیون فوتبال آسیا بسیار جدی برگزار خواهد گشت در 6 دوره بعدی مسابقه. و اینجا خود باز در مرکز میدان ویران کرده میشود. کارت زرد از جانب دوور و امیربek جورابویف بازیگر دسته استقلال نشان داده میشود. سرمربی دسته استراحشان رو دیدیم. امکانیت برای بازیگرانی استراحشان ضربه بختیار قلندرov توپ حتی از مرز ورزشگاه بیرون گردید. و این لحظه فوتبالباز استقلال آسیب برداشته است. اکنون دقیقه 37 بازی پشت سر میگردد. بختیار قلندرov قاعده بازی رو ویران کرده است بر مقابل زویر. بازی دوام می‌یابد. قاعده استزین نیست و قول دوور هرچند علیشیر جلیلوف نه شروانی مامادشایف از پای افتید. سعید مختار عظیموف پسیو باقی رسول پایزوف توپ رو در اختیار دستش نگاه می‌دارد. اسدبek زیادزاده اسلام زویرov توپ رو از میدان بیرون ساخت. در بازی دوره 21 لیگ عالی مملکت حساب 0-0 است. 38 دقیقه آغاز این دیدار الکی پشت سر گردید. اسدبek زیادزاده توپ رو به بازی وارد می‌کند. ایلهام براتوف پاسی به مرکز. اسدبek هجوم نوبتی دستش رو کوششی ادامه دادن دارد اما توپ از میدان زده بیرون کرده می‌شود از جانب دلیر امام نظرov. استراحشان نزدیکتر می‌شود به دروازه حریف اما در زدن ضربه‌های نهایی نه اونقدر موفق‌اند بازیگران استراحشان.
Manutcher Ahmedov, Huseyn Nurmatov, Rasul Payzov. Huseyn metavonad hamlaи навбатии Саравшанро идома диҳад. ӯ аз поя афтид ва Манучер Сафаров қоидаи бозиро вайрон накардааст ин лаҳза. Ба қавли дувар ва бозӣ идома меёбад. Далер пас ба Амирбек. Ислом Зоеров иштибоҳ кард ва тӯбро аз даст дод. Отабек Каримов. Отабек Каримов рақобати ӯ бо Амирбек Ҷурабоев. Бале қоидаси тезӣ буд инҷо. бахтиёр Қаландаров қариб буд иштибоҳ кунад дар рақобат бар муқобили Манучер Ҷалилов ва ниҳоят ӯ ба касе иҷоза надод ки тӯбро бигирад, махсусан ба Манучер Ҷалилов ва ин бозингар якаме осеб ҳам дид. биёед бубинем дигар бора. бале пои Манучерро зер кард бахтиёр Қаландаров вақте ки ду нафар барои тӯб мубориза мебурданд. бахтиёр мубориза мебурд ки ба тӯб нарасанд, Манучер мубориза мебурд ки ба тӯб бирасад. ҳуҷуми навбатии дастаи Саравшан. Асадбек Зиёзода тӯбро мегирад ва партоби ҳуҷуми Отабек Каримов, аммо баландтар буд пас. Бахтиёр Қаландаров тӯбро ба дастаи худ бармегардонад. Асадбек. ҳуҷуми навбатии Саравшанро мебинем. гузариши Шаҳзоҷон Маъмурҷонов паси заминию, аммо футболбозони Истиқлол тӯбро ба дастаи худ баргардонданд. Саид Мухтор Азимов танҳо кореро ки анҷом дода тавонист ин буд ки ҳуҷуми Истиқлолро аз байн бурд. Амирбек паси ӯ ба хати ҳамла. Алишер Ҷалилов, на, ин Шервони Мамадшоев буд ки кӯшиш кард ҳамлагари Истиқлол, вале пеш аз ҳама Қурбонали Бобоев ба тӯб расид. Саид Мухтор Азимов, Асадбек Зиёзода, Саид Мухтор паси ӯ ба канори чапи майдон. Бисёрам паси хуб ва тӯб дар майдон боқӣ мемонад. Ҳусейн Нурматов ишора мешавад ки тӯб аз майдон берун гардидааст ва мо новорҳои такрориро интизор мешавем то ин ки ин ҳолатро бубинем. тӯб дар майдон буд, воқеан тӯб дар майдон буд ва инҷо вақте ки бозингари Истиқлол ишора кард, довар садошакашро баланд намуд ва Шорух Қирғизбоев аз нав бозиро шурӯъ кард. Саид Мухтор пас ба Илҳом Баротов. қоидаси тезӣ нест. имрӯз ҳарфу ҳадиси Илҳом Баротов бештар аст нисбати амалҳои ӯ ва аз оғози рақобат агар мушоҳида карда бошед, аз бозии зебо дида ӯ бештар эътироз мекунад дар ҷавоби ҳар амале ки футболбозони Истиқлол муқобилаш анҷом медиҳанд. рақобат дар маркази майдон. Расул Пайзов пас ба Илҳом ва Отабек Каримов ҳуҷумро идома дода метавонад. пас ба Илҳом, аммо дар ниҳоят бозингарони Истиқлол тӯбро гирифтанд. 3 дақиқаи дигар то анҷоми қисми якуми дидори дастаҳои Саравшан ва Истиқлол боқӣ мондааст. ҳисоб 0-0. Ислом Зоеров пас ба Манучер Ҷалилов. Ислом ҳамлаи навбатиро идома медиҳад. зарбаи заминӣ дар иҷрои ӯ ва тӯб аз майдон берун мегардад. Асадбек Зиёзода. Илҳом тӯбро хуб пас дода тавонист ҷониби Саид Мухтор Азимов.
акнун ҳамлаи навбати Саравшанро мебинем ки то куҷо идома хоҳад кард. Партов ба ҷарима гол, зарба бо сар ва тӯб аз майдон берун мешавад. Илҳом Баротов кӯшиши зарбазанӣ намуд. беҳтарин бозингари чемпионати мамлакат дар мавсими гузашта. Саид Мухтор, паси навбати ӯ. Ҳусейн Нурматов дар ҳамла аст ва Илҳом Баротов пас медиҳад ба Ҳусейн Нурматов. аз канор нафаре аст, кӯмак кунад ба Ҳусейн. ин Расул Пайзов аст, зарбаи Ҳусейн хелеам хавфнок, аммо баландтар аз дарвозаи Чорух Қирғизбоев. тӯб аз майдон берун гардид. бо пӯи чап ин бозингар талош кард ки дарвозаи ҳарифро нишон бигирад, аммо муваффақ нашуд. мухлисони дастаи Саравшанро мебинем. Чорух Қирғизбоев чӣ гуна зарба мезанад инҷо? иштибоҳ кард. сонияҳои охири вақти асосии ин бозӣ пушти сар мешавад. Асадбек Зиёзода тӯбро аз ба бозӣ ворид кард. мо интизор мешавем ки довари асосӣ чанд дақиқа илова мекунад ба қисми якуми рақобат, чун 2 дафъа ё 3 дафъа агар хато накунанд таваққуфҳо буда. Саид Мухтор Азимов инҷо зарбаи кунҷӣ кор мекунад. ма дувар кӯмак дувар нектараш ишора мекунад ки бояд Чорух Қирғизбоев тӯбро ба бозӣ ворид намояд. 2 дақиқа илова карда шуд акнун дӯстони арҷманд ба қисми якуми дидори дастаҳои Саравшан ва Истиқлол. Бузиро Тавек Каримов байрон мекунад бар муқобили Амирбек. хуб, ҳоло мо лаҳзаеро мебинем ки қоидабозӣ байрон шуд, аммо он ҳолатеро надидем ки оё тӯб аз пои Саид Мухтор рафт ё аз пои Далери Муназар. Бахтиёр Қаландаров зарбаи ӯ. Зоир Ҷураббоев тӯбро аз майдон зада берун мекунад. Далер Алишер Ҷалилов ки дар қисмати дуюми нимаи аввал камтар ба чашм расид, ҳоло бо тӯб қарор дорад. дақиқаи дуюм илова кардаи дувар пушти сар мешавад. чанд сония дигар имконият барои як ҳуҷуми дигар ҳаст. ҳуҷуми дастаи Истиқлол, аммо паси Ислом Зоировро баргардон дифоъгар Асадбек Зиёзода. Расул Пайзов паси Убақӣ. қоидаи бозӣ вайрон шуд ва мазорат мехоҳам. инҷо садои шаки довар ба хотири анҷоми қисми аввал баланд шудааст ва ҳамин тавр нимаи якуми дидори дастаҳои Саравшану Истиқлол бо як бозии зебо диданӣ, аммо бидуни гол ба поён мерасад. мо қисми дуюмро интизор мешавем. бозии зеботар аз нимаи аввал, бозиеро ки дар худ голҳоро дошта бошад. моро тарк накунед дӯстони арҷманд, каме истироҳат мекунем, ба қисми дуюм бармегардем.
دوستانی عزیز، قسم دوم دیداری دسته‌های سرافشان و استقلال آغاز گردید و چگونه که ما پس از 45 دقیقه قسم اول شاهد شدیم بدون گل دسته‌ها نیمه اول رو به پایان رساندند و حالا اکنون در دقیقه بعدی این دیدار هر دو جانب برای به دست آوردن 3 امتیاز در دور 21 لیگ عالی مملکت مبارزه خواهند بود. حالا با تو بازیگران دسته سرافشان قرار دارند و ما دیگر باره به هیئت دسته‌ها در قسم دوم توجه خواهیم کرد. مخصوصا باید پیش از همه قید کنیم که در هیئت دسته سرافشان یک تغییرات اجباری شد در قسم یکم میدانداری، چون اونجا اوسیب گرفت دفاعگر روربک گوختاموف و به جای او به میدان آمد منوچهر احمدوف. حالا نشستگاه‌های ورزشگاهی خونگی دسته سرافشان باز هم بیشتر می شود، پرتر می گردد از تشریف آوردن مخلصان به این ورزشگاه و آنها جریان این دیدار را جالبتر خواهند کرد. رسول پایزوف پس او با سید مختار عظیموف. سید مختار هجومی دستش روی دوم خواهد داد او اسدبک زیوزاده و اکنون توجه میکنیم به هیئت‌های دسته‌ها. قربانعلی بابویف، بختیار قلندرов، حسین نورماتov، اسدبک زیوزاده. حمله خیر خوفناک در اجرای بازیگران سرافشان. پس به سمت ایلهام براتوف بود اما توپ از میدان زده بیرون کرده شد. سید مختار عظیموف، جعفر اسماعیلوف، شهزاد جان مامورجانوف، رسول پایزوف، تابک کریموف و ایلهام براتوف، همچنین منوچهر احمدوف. این هیئت دسته سرافشان در قسم دوم این رقابت است. استقلال بدون تغییرات بازی روی دوم میدهد. حالا هجوم نوبتی سرافشان رو میبینیم. اسلام زویرов فشار میآورد به اسلام زویرov. اینجا حسین نورماتov اما توپ رو در میدان نگاه داشتن نتوانست این بازیگر. شروع قرغیزبویف، اندری میشنکو، الکسی لارین، زویر جورابویف، دلیر امام نظرov، منوچهر سفرov، امیربek جورابویف، اسلام زویرov، علیشیر جلیلov، منوچهر جلیلov و شربونی مامچویف. این بازیگران هیئت اساسی دسته استقلال بودند که از دقیقه اول به میدان آمدند و تا حال بازی کرده شدند. سید مختار عظیموف توپ را در اختیار دستش نگاه می‌دارد و هجوم نوبتی سرافشان آغاز می‌یابد. علیشیر جلیلov و توپ نرسید. رسول پایزوف، حمله نوبتی سرافشان. تابک کریموف در اجرای پس نه اونقدر موفق بود. جعفر اسماعیلوف توپ را از دست میدهد و شربانی مامچویف حمله دسته استقلال روی دوم میدهد. ضربه دروازه‌بان سرافشان قربانعلی بابویف برگردون ضربه اجرا کرده شربانی مامچویف را که خیلی خوفناک بود. اینجا از پای افت جعفر اسماعیلوف و توپ را از دست داد. شربانی مامچویف هم بسیار یک ضربه خوفناک اجرا کرد اما ضربه زده او برگردانده شد. علیشیر جلیلov در کنج میدان است. ضربه او امکانیت نوبتی برای استقلال و گل در آغاز قسم دوم دسته استقلال به پیش میبراید و ضربه کنجی استفاده کرده تا نظام بازیگران پایتخت. الکسی لارین حمایتگر به زدن گل دست یافت و ما انتظار میشویم نوارهای تکراری رو تا ببینیم که چگونه تو با پای الکسی لارین اومد و او آن را به دروازه وارد کرد. پرتاب علیشیر. اینجا ایلهام براتوف توپ را جانب دروازه دستش روان کرده است. بله، ایلهام براتوف حتی قریب بود به طور دروازه دسته خود گل میزد. ماز دروازه‌بان برای برگرداندن توپ روان کرده ایلهام براتوف با کنج دروازه افتید و وقتی که لارین ضربه اجرا میکرد اصلا دیگر او فرصت پیدا نکرد که برای ضربه لارین رو برگرداندن برخیزد و عمل کند و اکنون حساب 1-0 به سود استقلال است در بازی دور 21 بین دسته‌های سرافشان و استقلال که این بازی مرکزی همین دور است. قاعده بازی بیرون می‌شود در قسمت میدان سرافشان.
ба ҷаримагоҳи Саравшан ва бартараф карда шуд акнун ин ҳолат. Отабек Каримов факзул ҳамлаи дастаи Саравшан хоҳид аз тезӣ туп дарҳол ба бозида раварда мешавад ва Саравшан ба ҳамла хоҳад рафт. Илҳом тупро дар майдон нигоҳ медорад. Ҳусейн Нурматов бо туп қарор дорад. Паси ӯ ба Саид Мухтор Азимов. Илҳом Баротов, ҳаракати Илҳом ба марказ. Туп дар ихтиёри бозингарони Саравшан боқӣ мемонад. Асадбек Зиёзода Расул Пайсов натавонист зурус пас бидиҳад дар ин ҳолат ва тупро аз даст додан бозингарони Саравшан. тағйирот дар ҳайати дастаи Саравшан. таҳти шумораи 18 Ҷаъфар Исмоилов аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ акнун рақами 27 Маҳмадалӣ Азизбоев ба бозӣ мебарояд. бозингари хати ними ҳимоя ва ин дуюмин тағйирот дар дастаи Саравшан аст дар идори имрӯза. туп дар ихтиёри дастаи Саравшан. Саид Мухтор Азимов пас ба канори рост. Отабек метавонад ҳамлаи дасташро идома диҳад. паси ӯ ва кӯшиши Маҳмадалӣ Азизбоев барои ба туп расидан, аммо ӯ муваффақ нашуд. Амирбек Алишер Ҷалилов тупро аз даст дод. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад ва дастаи Саравшан дарҳол ба бозӣ мегузорад аз нав. Ауti навбатӣ ба фоидаи Саравшан. мухлисони дастаи Саравшанро мебинем ки чӣ гуна дар варзишгоҳ дастаи худро дастгирӣ карда истоданд. қоида вайронкунӣ нест. бозингарони Саравшан ба ҳамла хоҳанд рафт. муқобили Амирбек Ҷурабоев. Илҳом қоида бозиро вайрон кард ва довар корти зард нишон медиҳад ба Илҳом Баротов ба хотири қоидастезие ки дошт. инҷо аз ҷониби мухлисони дастаи Саравшан ҳам тоҷӯи ба суруғи довар ва баъзе аз бозингарони Истиқлол эътирозҳо аст ва ҳарфҳои тоҷӯи нуҷӯ ҳам ҳаст. аммо ба ҳар ҳол рақобат муайян мекунад ки кадом даста бартар аст. тағйирот дар ҳайати Истиқлол. Ислом аз майдон гирифта шудааст. таҳти шумораи 84 Ислом Суиров ва ба ҷои ӯ номариёта рақами 17 ба майдон баромадааст бозингари легионер дар дастаи Истиқлол. Анчер аз пои афтид ва туп аз майдон берун мегардад аз пои бозингари Истиқлол. Расул Пайзов. паси ӯ Отабек Каримов ба туп расида натавонист ва дигар бора туп аз майдон зада берун карда мешавад. Ҳусейн Нурматов тупро ба бозӣ ворид мекунад. айни ҳол дар майдон ду туп аст. довари ин дидор
маҳорати коркарди тӯбро аз баъзе бозингарон дида беҳтар дорад. Ларин Нома дар ётаи ду бозингар қарор мегирад. Нома Риёта ҳуҷуми Истиқлол идома хоҳад ёфт. Манучер Ҷалилов пойдастези нест. Ҳусейн Нурматов тӯбро гирифта тавонист. ҳоло рақобат дар сафи пеши дастаи Саравшан барои тӯб. Маҳмадалӣ Азизбоев натавонист ҳуҷуми дасташро идома бидиҳад. акнун ҳамлаи навбатии дастаи Истиқлолро мебинем. Манучер Сафаров паси ӯ ба ҷаримагоҳ. Бахтиёр Қаландаров иштибоҳ мекунад. имконият зарбаи навбатӣ аз ҷониби Шерфунӣ Мамадшоев, аммо зарбаи иҷро кардаи ӯ баъд аз бархӯрд ба пои дифоъгар на он қадар бо суръати баланд ҷониби дарвозаи ҳариф рафт. Асадбек Зиёзода ҳуҷуми навбатии Саравшанро оғоз намуд, аммо ин ҳамла дер давом накард. ҳуҷуми навбатии Истиқлол. Манучер ба тӯб расида натавонист. Манучер Ҷалилов пойдаи бозиро бозингари Саравшан вайрон кард. бозӣ давом меёбад. дақиқаи 59 рақобат аст ва ҳисоб 0-1 ба фоидаи дастаи Истиқлол. пас Илҳом Баротов ҳуҷуми навбатиро мебинем. бозингарони Истиқлол бо мушкиле ҳам ки бошад тӯбро дар ихтиёри дастаи худ нигоҳ дошта метавонад. Маҳмадалӣ Азизбоев, Отабек Каримов, паси ӯ ба Ҳусейн Нурматов. Саид Мухтор Азимов иштибоҳ кард дар иҷро кардани пас ва имкониятро аз даст дод. имконияти идома бахшидани ҳуҷуми дастаи Истаравшанро. Шервонӣ Мамадшоев. Шервонӣ паси ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, аммо Манучер Ахмедов аввалин шуда ба тӯб расид ва тӯбро зада аз майдон берун кард. ҳуҷуми дастаи Истиқлол идома меёбад. Манучер бо Нома Риёта якдигарро дарк накарданд ин ду бозингар ва ба ҳар ҳол бозам тӯб дар ихтиёри футболбозони Истиқлол аст. ҳуҷуми навбатии Саравшанро мебинем. Илҳом Баротов ва Саид Мухтор Азимов ҳоло омодаст ки ба ӯ кӯмак кунад. паси Илҳом идомаи ҳуҷуми дастаи Саравшанро хоҳем дид. гузариши Илҳом Баротов аз канори рост, партоби ӯ ва зарбаи кунҷӣ кор мекунад капитани дастаи Саравшан дар ин ҳолат.
بسیار حالتی خوفناک، اما توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. خیلی حالتی خوفناک بود. ببینید اینجا توپ کریموف ضربه زد. قریب بود که به گل انجام میافت، اما ایلهام براتوف یک کمی آسیب دیده است و دکتر این دسته سرافشان با او کمک خواهند کرد. اینجا دور نصرالله کبیروف حتی با ایلهام کمک میکند تا اینکه از ورزشگاه بیرون دکتران او را معالجه نمایند. و بازی دوام یابد. تا برگشتن ایلهام براتوف سرافشان یک نفر کمتر در میدان هنرنمایی خواهد کرد. رقابت خواهد برد. امکانیت نوبتی برای منوچهر، اما از این فرصت استفاده بردن نمیتواند این بازیگر. امیربک ضربه او در مرکز میدان. توپ را از دست میده بازیگران دسته سرافشان و شیروانی محمدشاهف کوشش میکند در رقابت با بختیار قلندرов، اما موفق نگردید. هجومی نوبتی رو میبینیم. نوما ضربه، بازم بختیار این ضربه رو برمیگرداند. بختیار قلندرов بعدی قبول کردن این ضربه های پای در پای یک کمی آسیب دید. نوما پرتابی با جریمه گوی سرافشان. رسول پایزوف قیده بازی بر مقابل او ویران گردید. هجوم نوبتی دسته سرافشان به نتیجه به انجام میرسد. لارین سرافشان اکنون دیگر بار مجبور است که در حال به خط دفاع برگردد. نومریاتا توپ را از دست داد. سید مختار عظیمov پس او به کنار. اسدبک زیازاده ایلهام براتوف توپ را نه معذرت این ایلهام نبود بلکه محمد علی عزیزبایف بود. از مرکز میدان حسین نورمتوف حمله نوبتی سرافشان رو آغاز می‌نماید. ادامه می‌یابد هجوم سرافشان. سید مختار عظیمov اوت کار می‌کند. Otabek Karimov
ҳамлагари дастаи Заравшан бо туп қарор дорад. Паси Убақи, Асадбек, Алишер Ҷалилов ин ҳолатро бартараф мекунад. Манучер Ахмедов, паси ба Қурбонали Бобоев, зарбаи дарвозабони Заравшан ва ҳуҷуми навбатии Заравшан оғоз мегардад. пас аз зарбаи дарвозабон Илҳом Баротов кӯшиши нигоҳ доштани тӯбро дорад. партоби ӯ ба ҷаримагоҳ, аммо тӯб аз майдон берун мегардад. бозингарони дастаи Заравшан фишор меоранд. ҳоло Маҳмадали Азизбоев инҷо эътироз мекунад ҷониби дувар. аммо хоидаи бозӣ бар муқобили бозингари Истиқлол вайрон шуда буд. тӯб аз майдон берун карда мешавад. лаҳзаҳои охири рақобат то ҷои ҷолибтар шуда истодааст. аут ба суди дастаи Заравшан. ҳуҷуми Заравшан идома дорад. яке аз бозингарон аз пои афтид. Қурбонали Бобоев тӯбро ба дасти худ мегирад. ҳоло Мишенко, Асадбек Зиёзода қариб буд ки иштибоҳ кунад ва дар ниҳоят танҳо тӯбро аз майдон зада берун карду халос. тағйирот дар ҳайати дастаи Заравшан. аз майдон гирифта мешавад таҳти шумораи 10 капитани даста Илҳом Баротов ва акнун ба ҷои ӯ ба майдон хоҳад омад таҳти шумораи 80 Бахтиёр Чориев ва дастбанди капитанӣ ба Отабек Каримов дода шуд. 20 дақиқа дар ихтиёр дорад Отабек ва ҳамчунин Бахтиёр Чориев то ин ки дар хати ҳуҷум якҷо бозӣ намоянд ва мебинем ки акнун аз бозии хуб ҷуфти Отабек Каримов ва Бахтиёр Чориев чӣ натиҷае ҳосил мешавад барои дастаи Заравшан. қоидавайронкунӣ буд бар муқобили Отабек Каримов аз ҷониби Манучер Ҷалилов. Бахтиёр тӯбро ба бозӣ ворид кард. Манучер Ахмедов, Ҳусейн Нурматов тӯбро дар майдон нигоҳ дошт ва суратафзои Чориевро мебинем. аммо қоидаи бозиро вайрон намуд дар ин ҳолат. Бахтиёр Чориев ҳоло ба хотири наҷот додани дастаи Заравшан аз бохт ба майдон бароварда шуд.
رقابت در قسمت میدان ایستراوشان. منوچهر جلیلوف با توپ صاحب می شود و باید قربانعلی باباєв توپ رو به بازی وارد کند. حالا دروازه‌بان ایستراوشان خود استیزی ضربه اسدبek توپ در اختیار شهزاد مامورجانов پس با حسین نورماتov. حسین منوچهر سفرов موقع او رو تنگ میکند ولی به هر حال این بازیگر توانست اوت کار کند با فایده دسته خود. بختیار چوریف فوتبالبازان ایستراوشان فشار میارند. حالا توپ در میدان باقی میماند. شروانی مابدشایف هجومی نوبتی دستش را ادامه میدهد. مابدشایف بختیار قلندرов در رقابت با او قاعده بازی را ویران مینماید. ببینید اینجا شروانی مابدشایف تنها جانب کمک نوار اشاره میکند که آیا اینجا کارت زرد نشان داده می شود یا نه. با قول خود این بازیگر باید کارت زرد نشان داده شود اما داور قرار نهایی رو قبول خواهد کرد و جز این حرف دیگری نمیگوید شروانی. اکنون امکانیت از ضربه جریمه‌ای برای دسته استقلال. علیشر در نزد توپ قرار دارد. کاپیتان دسته ضربه علیشر توپناک خیلی بلند از میدان بیرون میگردد. الکسی لارینولو در مرکز میدان است. هجوم نوبتی استقلال سرعت افزای شهزاد مامورجانов توپ را در میدان نگاه داشت. حسین نورماتov آماده است که کمک کند به این بازیگر. حسین پرتابی او با جریمه‌گاه و کمی بلندتر به هر حال توپ در اختیار بازیگران ایستراوشان باقی میماند. شاروخ قرغیزبویف نورماتov توپ را از میدان بیرون کرد. منوچهر سفرов توپ را به بازی وارد مینماید. نومریاتا تلاش او برای ادامه دادن هجوم اما بختیار قلندرов چطور خوب هنرنمایی کرد این لحظه. برخورد حسین نورماتov و شروانی مابدشایف. این دفعه مابدشایف یک ضربه سخت‌تر رو قبول کرد و پای خود نورماتov پاسی دیاگونالی او با جریمه‌گاه دسته استقلال اما کسی از همدسته‌هایش به توپ نرسیدند. اونجا بازم اوت با فایده دسته ایستراوشان. شهزاد مامورجانov بختیار چوریف نمیتواند هجومی دستش را ادامه دهد. امیربek جورابویف با یک ضربه توپ را به خط حمله دستش روان میکند. سرعت افزایی شروانی مابدشایف تو آخر حرکت را ادامه داد. منوچهر احمدov شهزاد
асадбек зиёзуда партоб кард. алишер ҷалилов ҳуҷуми навбати исаравшан аз маркази майдон шурӯъ хоҳад гашт. бахтиёр қаландаров бо тӯб аст. бахтиёр имрӯз дар хати дифои дастаи исаравшан хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. бахтиёр чӯриев пасю ба канор. асадбек зиёзуда партоба ҷаримагӯи дастаи истиқлол имконият аст, аммо шаҳзодҷон маъмурҷонов чӣ тавр тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. ҳусейн нурматов дигар мавқеи озод пайдо карда натавонист ва ба дарвозабон пас дод. ҳуҷуми навбатии дастаи истаравшан аз аут идома хоҳад ёфт. асадбек зиёзуда дарҳол тӯбро аз аут ба бозӣ ворид менамояд. паси бахтиёр қаландаров, расул пайзов, саид мухтор азимов, бахтиёр чӯриев, зоир ҷурабоев тӯбро аз пеши пои ӯ гирифт. саид мухтор азимов, бахтиёр қаландаров, истиқлол пурра дар хати дифоъ аст ҳоло ва ҳадафи асосии даста нигоҳ доштани ҳамин бартарӣ бо ҳисоби 1-0 аст. шервонӣ мабачоев аз расул пайзов мегузарад ва ҳамлаи дастаашро идома медиҳад. шервонӣ мабачоев ба ҷаримагоҳ ворид мешавад. паси ӯ ба марказ, аммо бартараф карда шуд ин ҳолат. шаҳзодҷон маъмурҷонов ҳуҷуми навбатии саравшанро оғоз менамояд. паси ӯ ба канори муқобили майдон. отабек каримов барои ба даст овардани тӯб мубориза мебарад муқобили далер имомназаров ва тӯб аз майдон берун гардид. бахтиёр чӯриев партоби ӯ ба ҷаримагоҳ. ҳамчунин сафаров таваккалкорӣ накард ва тӯбро аз майдон берун сохт. зарбаи кунҷӣ дар ихтиёри бозигарони истаравшан аст. шаҳзодҷон партоби навбатӣ, имконият барои истаравшан. асадбек зиёзуда паси ӯ ба бахтиёр чӯриев. бахтиёр то бахиб равон карда мешавад. имконият ҳаст барои саид мухтор азимов ки ҳамлаи дастаашро идома бидиҳад. бахтиёр чӯриев гузариши ӯ аз далер имомназаров. бахтиёр метавонад пас бидиҳад дарҳол. асадбек партоби навбатии ӯ аввалин шудан номариёта ба тӯб мерасад. ҳусейн нурматов, манучер ахмедов пас ба канор. исаравшан ҷараёни бозиро хуб идора карда истодааст ва бозигаронаш якдигарро хеле олӣ дарк мекунанд. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд дар қисмати майдони истиқлол бар муқобили отабек каримов. сарвони дастаи саравшан пас аз тарки майдон кардани илҳом баротов, албатта илҳом баротовро иваз кард сармураббӣ ва ба ҷои ӯ бахтиёр чӯриевро ба бозӣ овард. мухлисони дастаи саравшан голро интизоранд ин лаҳза. бахтиёр чӯриев дар назди тӯб танҳо аст ва 6 нафар аз бозигарони ин даста аз дастаи саравшан дар ҷаримагоҳи истиқлол ҳузур доранд. бахтиёр партоби ӯ ба ҷаримагоҳ, зарба бо сар. бахтиёр қаландаров аз партоби анҷом додаи бахтиёр чӯриев истифода бурд, аммо тӯб каме дуртар аз дарвозаи шорух қирғизбоев аз майдон берун гардид. имконияти хуб буд барои саравшан.
خودستزی در مرکز میدان. مقابل زهیر جورابویف خود بازی ویران شده است. مثلا مقابل شیروانی مابچویف. حسین نورماتوف خود بازی رو ویران کرد مگر؟ نه، بختیار قلندر. علیشیر نوما ضربه علیشیر از مسافه خیلی دور. همچنین سفارов نتوانست درست پس بدهد. حسین نورماتوف ضربه او با خط حمله. هجوم نوبتی دسته سراوشان رو ببینیم. حالت افساید نیست. شهزاد جان مامورجانوف پس بر رسول پایزاف. پرتاب نوبتی به جریمه‌گاه استقلال. حالت خوفناک به میان میآید در پیش دروازه استقلال و توپ از میدان بیرون کردی. حسین نورماتوف توپ از میدان بیرون میگردد. کمتر از 10 دقیقه دیگر تا پایان دیدار دسته‌های سراوشان و استقلال باقی مانده است. در دور 22م لیگ اولی مملکت باز یک بازی جالب دیگر با شما را انتظار است. این دیدار دسته‌های استقلال و خوجند که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار میگردد و حالا هجوم نوبتی رو میبینیم. پرتاب با جریمه‌گاه استقلال و توپ در دست شهروخ قرقیزبویف. همچنین دسته سراوشان باشد در دور 22م بر مقابل خطلون بازی خواهد کرد در سفر. و بازی البته دور 23م علاقه 15 اکتبر برگزار میشوند. در میان چند روز تنفس میشود، یعنی تیم‌های منتخب بازی خود را دایر میکنند، یعنی روزهای فیفا است و تیم‌های منتخب کشورهای مختلفی عالم در مرحله‌های گوناگونی مسابقه بازی خود را برگزار میکنند. مخصوصا حالا مرحله سوم یا اینکه مرحله نهایی انتخابی جام جهان برگزار گشته ایستاده است و بعداً سنه 15 اکتبر بازی دور 23م دایر خواهد شد. این دفعه سراوشان در خانه خود با روشن بازی میکند. استقلال باشد با اسخطر در شهر خوجند. هجوم نوبتی سراوشان پرتاب به جریمه‌گاه و توپ برگردانده شد. دیگر باره بختیار قلندرов با توپ قرار دارد. اوت به فایده استقلال است. هجوم دسته سراوشان. بختیار قلندرов پس او به کنار. اسدبek زیازاده 5 دقیقه دیگر دسته‌ها فرصت دارند. بختیار جوریف دعوا کرده ایستاده است که مقابل او قاعده بازی ویران شد، اما داور قرار دیگر دارد. زهیر جورابویف توپ را از به بازی وارد خواهد کرد. اوت. هجوم نوبتی دسته سراوشان. لارین اولین شده به توپ میرسد. پرتاب به جریمه‌گاه محمد علی عزیزبویف. کوشش او مقابل میشنکا. دلیریمون نظرов با یک ضربه توپ را از قسمت میدان دستش دور میسازد و اینجا فکر میکنم حالتی اوت هم هست.
قاعده بازی ویران نشده است اونجا و حالت دیگری با میان اومد. حالا بحث بختیار چوریف با سرداور این دیدار. باید ببینیم اینجا باید بازیگری سراوشان بختیار چوریف با دلیر منظرف خلال نمیرسونید و این بازیگر توپ رو پورا و بازی وارد میکرد، اما بختیار چوریف خلال رسوند و از همین خاطر از نو اکنون قیدستیزی دونسته شد. این حالت دوباره باشد ضربه جریموی تعیین میکند. از مرکز میدان با هجوم نوبتی خود آغاز میبخشند بازیگران سراوشان. میشینکا توپ رو از دست میدهد. محمد علی عزیز بویف قاعده بازی رو میشینکا ویران کرد. بله ضربه زد به پای حریف میشینکا و حالا یک حالت توجه جدی‌تر به میان میآید اکنون برای دسته استقلال، چون که بازیگران سراوشان کوشش میکنند از این امکانیت استفاده نمایند. کی ضربه اجرا میکند؟ شاید سعید مختار عظیموف، چون که ضربه های بسیار قوی و با سرعت دارد این بازیگر. اگر او دقیق جانب دروازه ضربه زند پس فکر میکنم حالت خطرناک به میان میآید، ولی میبینیم که نه، او از نزد توپ دور میرود. محمد علی عزیز بویف تنها میماند در پیش توپ. همچنین حسین نورماتوف هم هست اونجا. محمد علی ضربه در اجرای او و تو با دیوار دفاعی برمیخورد. اما با فایده دسته سراوشان دقیقه 88 بازی ادامه دارد. حسین نورماتوف پاس بر رسول پایزوف. هجوم نوبتی دسته استقلال آغاز میگردد. شرفونی و بچویف سرعت افزایی او رقابت با اسدبک زیاد زده از اسدبک میگذرد. شرفونی حالا فشار میارد اسدبک و شرفونی و بچویف. پسی او به داخل جریمه گل. منوچهر سفرов پس نوبتی ضربه زده میشود یا نه؟ منوچهر جلیلov توپ را از دست میدهد. عکس هجومی دسته سراوشان را میبینیم. شهزاد جان قاعده بازی رو ویران میکند. مامور جانوف بر مقابل امیربک جورابویف. بازی انجام داده شرفونی را ببینیم. محمد شویف ضربه کنجی برای دسته استقلال و این یکی از سبب‌های اساسی کشان دادن وقت شده میتواند. شرفونی در این دیدار درخششی اولی داشت، هرچند او در زدن گل یا اینکه انجام دادن پاس گل‌آور موفق نبود، اما از لحاظ بازی یکی از بهترین بازی‌های خود را دایر کرد این فوتبال باز. علیشر جلیلov با کنج میدان میرود برای ضربه کنجی را اجرا کردن. ضربه او برطرف کرده شد. حالا انتظار میشیم که دوباره چند دقیقه دیگر اعلام میکند. بختیار قلندرov برمیگرداند ضربه بازیگر استقلال رو. اتابک کریمov 4 دقیقه اضافه کرده شد دوستان ارجمند. 4 دقیقه و کاملا فرصت دارند دسته‌ها، مخصوصا دسته سراوشان که از این 4 دقیقه استفاده نماید و حساب را برابر سازد. در امام نظرف هجوم دسته سراوشان از طریق مرکز ادامه می‌یابد. خود بازی ویران کرده می‌شود.
Отабек Каримов. Паси ӯ Бахтиёр Чориев талош мекунад барои идома додани ҳамла, аммо муваффақ намегардад ӯ. اینجا دوار چی قرار میبرد؟ آوت با سودی دسته سراوشان میشود وقتی که وقت رو کجول میدهد زهیر جورابویف. هجوم نوبتی سراوشان و با همین تمام. شروع قرقیزبویف. دقیقه دوم ilova کرده دوار پشتی سر شده ایستاده است. قربانعلی بابویف. عموما دیدار امروزه برای هر دسته هم خیلی مشکل گذشت. با دست بازی میکند بازیگر سراوشان. تکرارا میبینیم که آیا توپ به دست اسدبک رسید. زهیر جورابویف توپ را بازی وارد مینماید. تنها یک دقیقه دیگر دسته ها در اختیار دارند. حسین نورماتov نومد توپ رو میگیرد و اینجا توپ از میدان بیرون شد. شهزاد حسین نورماتov پرتاب به مرکز خود استیزی از جانب بازیگر استقلال از جانب علیشیر جلیلوف. سید مختار عظیموف در حال توپ رو به بازی وارد می‌نماید. یکی از حمله‌های آخری دسته سراوشان رو می‌بینیم. پرتاب به جریمه‌گاه استقلال. امکانیت برای سید مختار عظیموف اما این بازیگر موفق نشد در زدن ضربه. چند ثانیه دیگر شاید داور اجازه می‌دهد که دسته ها پس از به پایان رسیدن وقت ilova کرده او با 30 ثانیه دیگر هنرنمایی کنند، چون که توقف ها خیلی زیاد بودند در این 4 دقیقه. نورماتov همین طرح دوستان ارجمند صدای اشتک داور مرکز نصرالله کبیروف بلند میشود و دیدار مرکزی دور 21مین لیگ اولی مملکت با حساب 1-0 با گل زده لارین با سودی استقلال با پایان میرسد. استقلال در سفر سراوشان را با حساب 1-0 شکست داد و در صدر جدول با کسب 51 امتیاز بعد 20 دیدار قرار دارد. دسته سراوشان باشد در جای چهارم با 29 خال باقی ماند. دوستان عزیز ما اینجا گزارش مستقیم خویش را از ورزشگاه مرکزی شهر سراوشان با پایان میرسانیم. اینومدین احمدزاد بودم. شورای دیدار دسته‌های سراوشان و استقلال تا دیدارهای دیگر پیروز و موفق باشید. شبکه ما رو ترک نکنید. بازی‌های دیگر شما را انتظارم. خیر.